बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या मिसाची तेसावा ह्या पुरी आसात. जल्मा दिसा बाबतीन आमचे भाऊ भयणी देवा काजर गांधीतात. विशेष करून 71st बर्थडे आयडा रोजारियो हाचे पासून मिस भेटयता लोलिटा पिंटो. सेकंड इयर बर्थडे रोझॅन डेविनिया पिंटो हाचे पासून मिस भेटयतात रेजिना पिंटो आणि कुटुंब. 8th बर्थडे जोआन्ना मोंतेरो. एक रीतीन आपल्या शिकपांत ध्यान दिवचे पासून ताचे पासून मागता लविटा मोंतेरो. विन्नी मिनेजस शिरवा हिच्या जल्मा दिसा बाबतीन ती आनी तिचें कुटुंब देवा करगा दिता. तशेंच बऱ्या भलायके पासून सर्व आशिर्वादां पासून देवान दिल्या जिविता पासून देवा करगा दिता. लिनेट. 3rd बर्थडे अमेलिया डिसोजा कायकांबाच्या जिविता पासून देवा करगा दिता. विलियम आणि ग्रेसी डिसोजा. 68th बर्थडे डोनाल्ड लोबो आपल्या जिविता पासून देवा करगा दिता. तशेंच 17th बर्थडे रिशाल क्रास्ता हाच्या जिविता पासून देवा करगा दिता. शांती मोंतेरो. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आज देवा करगान जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. विशेष करून मार्शल आणि शांती क्रास्ता मणिपाल तावन. रोनाल्ड आणि एंजेलिन लोबो सिद्धकट्टे तावन. 6th वेडिंग एनिवर्सरी लायनल अँड अनिका डिसोजा कायकांबा हांचे पासून मीस दिता. विलियम डिसोजा. 40th वेडिंग एनिवर्सरी सिंजोआव फेर्नांडीस आणि फिलोमिना फेर्नांडीस ती आज देवा करगान जावन बरी मायेच्या मनाक हे दिन वासनेचे बलिदान भेटयतात. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासून आमची भाऊ भयणी आज देवा करगान जावन हे बलिदान भेटयतात. प्रत्येक रितीन नितेश आणि ज्योती रेबेल्लो. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन वेनिशिया सल्डाना. जिवितांतल्या बेसावा पासून मेल्विन जेराल्ड डिसोजा मडन थियार तावन. आल्बन आणि मरिटा मस्करेनस विजय तावन. सर्व आशिर्वादां पासून शयान पिंटो. सर्व आशिर्वादां पासून रिटा डिसोजा मंजेश्वर. सर्व आशिर्वादां पासून जॉयल आणि ज्योती दुबाई तावन. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवा करगा दिता. हिल्डा दांतीस किन्निगोळी तावन. मारिया रेशमा आणि नवीन मस्करेनस आज देवा करगा दिता. तांचे पासून मिस भेटयता मारिया रेशमा पिंटो. देवा करगा दिता मेल्स्टन आणि शयान क्रास्ता मणिपाल तावन. देवा करगा दिता बेनेडिक्टा डिसोजा बळकुंजे तावन. बरें काम मेळिल्ल्या पासून देवा करगा दिता विशाल डिसिल्वा देरेबैल तावन. देवा करगा दिता शॉन नजरे त्रासी तावन. विल्सन आणि मोनिशा डिसोजा कायकांबा तावन हांच्या जिवितांत लाभलेल्या बेसावा पासून देवा करगा दिता विलियम आणि ग्रेसी डिसोजा. देवा करगा दिता आयरीन सुवारेस मेरा रोड तावन. आपल्या वर्दीच्या दिसा बाबतीन देवा करगा दिता रेव्हरंड फादर जॉर्ज आंद्रादे. देवा करगा दिता हेलेन डिसोजा उच्चेला तावन. सर्व आशिर्वादां पासून पीटर आणि रोजी क्वाड्रस शंकरपुरा तावन. लाईव्ह यूट्यूब एनिवेअर चॅनल आणि हर एक रितीच्या बेसावा पासून देवा करगा दिता क्लेमेंट डिसोजा मुल्की तावन. सर्व आशिर्वादां पासून फिलोमिना पत्रावो किरेन तावन. सर्व आशिर्वादां पासून डॅग्नी फेर्नांडीस. जिवितांत लाभलेल्या बरेपणा पासून देवा करगा दिता लिनेट तेल्मा सेरावो गंठल काट्टे हांचे पासून मीस दिता जानेट प्रेमा सेरावो. ह्या सर्व आशिर्वादां बराबर आमच्या जिवितांत लाभलेले सर्व आशिर्वाद नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. अर्गा आणि होगळाप तुका सुमया जेसू. आपल्या जिविताच्या वैयक्तिक इरादे ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाक भेटयतात. बऱ्या भलायके पासून आणि आपल्या कामाची बद्रती लाभचे पासून प्रिया डिसोजा पासून देवाचो आदार मागता विक्टर डिसोजा. आपल्या वैयक्तिक इराद्या पासून जॉयल प्रवीण वास निर्मार्गा हाचे पासून मीस दिता जस्टीन वास. वैयक्तिक इराद्या पासून मीस भेटयता रोशन आणि ब्रेंडा वसई तावन. वैयक्तिक इराद्या पासून ॲस्टन सावियो बारेटो त्रासी तावन. ऑस्विन सुवारेस मेरा रोडाच्या इराद्या पासून मीस भेटयता आयरेन सुवारेस. बऱ्या भलायके पासून अनिता तावरो वडाला तावन. ह्या सर्व
इराद्यान सगळे आमचे जिवितांतले हर एक इरादे सुमयाक समर्पण म्हणया. आयकमचे प्रार्थन येसुमया. ऐकमचे प्रार्थन येसुया. कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या सर्व भाव भयणींचो आज आमी उडास करता. विशेष करून पुलगत्रेंतल्या आत्म्यापासून मिस बेटयता मार्सेलीन पिंटो पानीर देवादी नॉर्बर्ट लसरादो आणि लॉरेन्स रेबेल्लो हांच्या आत्म्यापासून नितेश आणि ज्योती रेबेल्लो. देवादीन पीटर जोकिम पिंटो हाच्या आत्म्यापासून हेलेन पिंटो. देवादीन कॅथरीन पिंटो हाच्या आत्म्यापासून हेलेन पिंटो. सेवेंथ डे मास देवादीन मोनिका डायस शिर्वा हाच्या आत्म्यापासून हिच्या आत्म्यापासून बेटयता वेरोनिका फेर्नांडीस कालातोरो. रॉड्रिगस कुटुंबात अंतरलेल्या सर्व भाव भयणी सोडास काण मिस बेटयता ऑल्विन रॉड्रिगस आणि कुटुंब गोवा टावन. देवादीन सिप्रियन लोबोच्या आत्म्यापासून लविटा जानेट पिंटो. देवादीन मॅग्डेलिन पिंटो बेलथांगाडी आत्म्यापासून आयवन पिंटो. 5th डेथ एनिवर्सरी देवादीन वॅलेरीन सेरावो हिच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता जसिंता डिसोजा आणि कुटुंब. देवादीन एमिलिया पिंटो कुडुपो हिच्या आत्म्यापासून एडगर मिनेजस आणि कुटुंब. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भाव भयणी सुडास काण मिस बेटयता लिना पिंटो आणि कुटुंब माजेकार. पुलगत्रेंतल्या आत्म्यापासून शांती क्रास्ता मणिपाल थावन. देवादीन तेरेसा रॉड्रिगस हिच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता शांती मणिपाल थावन. देवादीन नतालिया रॉड्रिगस हिच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता शैला आणि नवीन लोबो. देवादीन सॅम्युएल आणि रेयमंड पडुबिद्री हांच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता सायमन वलेरियन लोबो. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावट्यान सोडास काण मिस बेटयता फिलोमिना बारेटो बारकोर थावन. देवादीन बर्जॉय जोसेफ केटिंजान कुवेटच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता इजाबेला. देवादीन हेलेन आणि पास्कल लोबो केलराय हांच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता लिली अल्वारिस. पुलगत्रेंतल्या आत्म्यापासून मिस बेटयता पीटर आणि प्रेसिल्ला. देवादीन देवादीन फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस च्या आत्म्यापासून मिस बेटयता फिलोमिना पत्रावो किरें. देवादीन लॉरेन्स अँटनी डिसोसाच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता आयरीन डिसोसा. 5th डेथ एनिवर्सरी देवादीन वॅलेरीन सेरावच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता विन्ना डिसोजा आणि कुटुंब. देवादीन सिसिलिया डिसोजाच्या हिच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता सेलेस्टीन गोन्साल्विस. देवादीन फ्रांसिस अलेक्स डिसोजाच्या आत्म्यापासून सुबिन डिसोजा. 2nd डेथ एनिवर्सरी लुइसा डिसोसा केल्मेट हिच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता जॉर्ज शांती सिस्टर ज्योती अनिता जानेट आणि कुटुंब केल्मेट. देवादीन स्टेला रॉड्रिगस हिच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता इवेट रॉड्रिगस. देवादीन अँटोनेट जोसेफ केटिंजान कुवेटाच्या आत्म्यापासून मिस बेटयता इजाबेला. हे इरादे मतीन दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना मनादीक बाप रोनाल्ड डिसिल्वा आईचे मिसाचे बलिदान बेटयतले. उबे रावया, प्रवेश गीत गावन मिसाक आमी आयतीन जावया. आमी तुझी विचूक संभोगानया एका मौन कत्याक जन सर्व आमी जमल्या करू स्तुती असू किती आज आमी गटा देव तूं आमचो रस्ता घडतो तुका आमी मानता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ततई म्हज्या मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, भोव पवित्र त्रिंदादी या त्रित्वेचे दाबाजीक परब आचरण करूंक आमी ह्या वेदी समोर जमल्या. एक देव तेग जण ओ बाबट तसो मिस्तेर आज आयच्या फेस्तांत आमी समरमता. भोव पवित्र त्रिंदाद मोगाक आणि एकवटाक आमकां एक उत्तम आदर्श. आमच्या हर एकल्याच्या जीवनाक आणि आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक एकवटीत तरान माया मोगान जियोवंक भोव पवित्र त्रिंदाद आमकां उलो दिता.
आनी एक देख जावन आसा. हो संदेश आयच्या ह्या फेस्ताच्या वक्ता मोतींत आमी दवरन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आमची सर्व पातकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदान भेटोवंक आयतीं जावया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सर्व संगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजो पुण्यां उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. ह्या पासत म्हाका घेवन सदांच सांगार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वाला देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kakuka Krista kakuka Somia kakuka Somia kakuka महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसून आमचे मागणे मारून घे पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या अखंडित जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसाराक धाडून तुजो विचित्र गुट मनशाक उगडापो केलोय. खरो बाबार्थ तुवें आमकां वसारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेची प्रताप आमी गायता आनी ताच्या सक्तेच्या परजडीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां तेगाय जणांक त्रिएका देवाक
कलतेपणी आम्ही प्रणिपात करता सगळ्या काळजान तुमची महिमा वखणता आणि ही आमची बुजवण तुमकां मानो म्हणून मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपुणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमान पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान फरमायल्या प्रमाणे मैजे फातराच्यो 2 फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हळें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक चवकास मोगान आनी विस्वासान भरलेलो मैजे तक्षण धरणीर सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हळें सर्वेस्परा हांव तुका मानवाला जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये वय हो लोक धरून काळजाचो पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर देवाचें उतार हे देवाचे वडपकार मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना सदैव तो आमच्या पूर्वजांच्या देवा मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तुझे महिमेवून पवित्र नाव मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरात मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या राजाच्या सिंहासनार मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना सदैव तू समुद्राची गुंडाय मेसतेल्या आणि केरुबा वयर बसलेल्या मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तो अंतराळार बसलेल्या मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना मानाने वडवी तुका ससनाच्या ससना सा पावलोनु कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप भावा भयणीनो हांव तुमकां विधेय म्हणटा संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा म्हज्या उल्याक पाळो दिया एका मनाचे जाया समाधान सोदा तोवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो पवित्र उम्यान एकामेकाक नमन करा सोमेस्त भक्त तुमकां नामान धरतात सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार
हालेलुया. आनंद बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या जो आसा जो आसलोलो आणि जो आसतलो त्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभार्था महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सशनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगात ताच्या मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मंताची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आज आम्ही पवित्र त्रिंदाद वा त्रित्वेची दाबाजीक परब आचरण करता. सॉलमनिटी ऑफ होली ट्रिनिटी. तुमकां इल्लेशें पाटी आपोवन व्हरता. कितें म्हळ्यार आमच्या लितुर्जीक कॅलेंडरांत आमी पळयता तर जाल्यार आमचें लितुर्जीक कॅलेंडर खंयतावन सुरू जाता कळीत आसा की खंयतावन सुरू जाता? आदवेंतातावन सुरू जाता. आदवेंताच्या आयतारातावन आमचे लितुर्जीक कॅलेंडर सुरू जाता. उपरांत नतलांचो काळ, ताजे उपरांत थोडे आयतार नतलांचो काळ जाल्या उपरांत 6 या 7 आयतार सादो काळ आमी आराम करता. उपरांत प्राचिताचो काळ, प्राचिताचो काळ ताजे उपरांत पास्कांचो काळ, पास्कांचो काळ जाल्या उपरांत आमी गेले त्या आदल्या आयतारा पेंतेकोस्ताचे परब आमी आचरण केली. पेंतेकोस्ताचे परब आचरण केल्या उपरांत परतून सादो काळ आराम जाता. 30 आणि 3 या 30 आणि 4 हप्ते आयतार जाल्या उपरांत क्रिस्त रायाचे फेस्त, क्रिस्त रायाचे ताजे उपरांत आमचे लिटर्जीक कॅलेंडर अखेर जाता. पास्कांचो काळ आमी पळोवया. 5 तारीखेचेर आमी पास्कांचे फेस्त आचरण केलें. 6 हप्ते जाल्या उपरांत या 7व्या आयतारा आमी कितें करता? सोम्याचे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी आचरण करता. आदल्या आयतारा आमी पेंतेकोस्त म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी आचरण केली. आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची त्रिंदादीची परब आमी आचरण करता. हाचे उपरांत परतून सादो काळ 30 आणि 3 आयतार या 30 आणि 4 आयतार आमी सादो काळ आचरण करता. मोठव्यान तुमकां एक
मोठ्यान ताजी एक तुमकां वळख हांवें करून दिली. आनी आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची परब समरंभता. ट्रिनिटी म्हणटा आमी, ट्रिनिटी संडे. तेग जण एक देव कशें समजोवचें आबा? तेग जण एक देव, या एक देव तेग जण कशें समजोवचें कश्ट. ताकात हे एक बावडताचें सत म्हणटात. बावडतान केदळ आमी सत मानून हे आमी वळखून घेता. तेतल्या ह्या त्रित्वेचे फेस्ताचो अर्थ आमकां समजता. आनी एक मिस्तेर म्हणटात. हो मिस्तेर म्हणून आमी कोणशाक दवरचें न्ही, पूण आमी समजा जाय. आमच्या जिविताचो एक वांटो जाय. पवित्र त्रिंदाद आमच्या जिविताचो या आमच्या कुटुंबाचो एक वांटो जाय. एक बावडताचें सत म्हळें हांवें. आमी एकाच देवाक सत म्हणटा. थंय आमी कितें उल्लेख करता पळया. पयलें कितें म्हणटा आमी? कितें म्हणटा? एकाच देवाक सत म्हणटा म्हणून आमी बावडतो उसारता न्ही. पयलें आमी कितें म्हणटा? एकाच देवाक सत म्हणटा. उपरांत आमी परतून आमी पळयता देवाचो पूत तो. ताजे उपरांत परतून आमी पळयता पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो. पळयता हिंगी पळयना आमी. आज आमी उगडास दवरी जायल्ल्यो दोन सक्ती. एक बावडताचें सत आनी दुसरें कुटाम आसा. त्रिंदाद एक कुटाम आसा. त्रिंदाद त्रित्वेची परब. या त्रिंदाद एक बावडताचें सत आनी दुसऱ्यान एक कुटुंब, ट्रिनिटी. आमच्या कुटुंबाक, आमच्या फिरगस कुटुंबाक, आमच्या वाड्याक, आमच्या घराण्याक, सक्कड धार्मिकांक, पाद्र्यापांक, सिस्टरांक, आमच्या दियेसीचक एक आदर्श जावन जियेल्ली ही पवित्र त्रिंदाद. हर एक मागणें आमी करता आसतना कशें सुरू करता आनी कशें अखेर करता? पवित्र त्रिंदादीच्या नांवान आमी सुरू करता आनी त्याच पवित्र त्रिंदादीच्या नांवान आमी अखेर करता. जावंक पुरो मागणें, जावंक पुरो काम, जावंक पुरो खंयचेय आमी करचें कार्य त्या पवित्र त्रिंदादीक मान करून ताच्या नांवान आमी सुरू करता आनी ताच्याच नांवान आमी अखेर करता. पळया, हर एक सक्रामेंत आमी घेवचो परतून पवित्र त्रिंदादीच्या नांवान आमी घेता. वय की न्ही? आमी पवित्र स्थान दिता आसतना तुका हांव पवित्र स्थान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. काजराचो सक्रामेंत जोडटा आसतना हांव तुका जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाये. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. कुमसार जाल्या उपरांत याजाक कितें म्हणटा? हांव तुजी पातखां बक्षितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या कोडयाळांत एक आपुरबायेची संस्कृती आसा. वडिलां लागीं या कोणी याजाक वेता आसतना मुखार मेळ्ळो तर जाल्यार आमी कितें करचें जावन आसा? आमी बेसांव मागता. बेसांव मागता आसतना आमकां कशें बेसांव दितात? देवाचें बेसांव. आनी थोडी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमकां देवाचें बेसांव दितात. पवित्र त्रिंदादीचो उल्लेख आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी सदांच पळयता, उपयोग करता आनी त्या त्रिंदादीक आमच्या जिवितांत जागे दवरता. आमी इल्लेशें आमच्या पोरण्या सोल्ल्याक वचून पळोवया. थंय पळया एकादाळा पवित्र त्रिंदादीचो उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा गी म्हणून. विशेश तरान आमकां मेळना तर जाल्यार
थोडे कडेन आमकां थंय वापरल्या भाशेंत थंय एक बहुवचनच्या रुपार देवान दाखोवन दिल्ली ते त्रिंदा दिसो उगडास या वळख आमकां पळोवंक मेळटा. आमी पळया उत्पत्ती ग्रंथ पयल्या अध्यायांत वळ 20 आणि 6 कितें म्हणटा पळया. आणि देवान म्हळें देवान म्हळें आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. मनशाक आमी रचया. पळया त्या वाक्याचेर जेजून म्हणे चाललें म्हज्या सारक्या आनी म्हज्या स्वरुपाचो हांव रचता. पण थंय बहुवचन प्लुरल कर्ण वापरल्या त्या लँग्वेजीन त्या भाशेंत आमकां कळीत जाता की त्रियेक त्रिंदा दिसर आमी कशें उल्लेख करता. आमी मुखार पळया उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 18 वळ 2 कितें म्हणटा पळया. ताणें वयर पळयलें ताणें वयर पळयलें आणि ते एक मनीस थंय लागसार उबे आनी तेग मनीस अब्रामाक लागसार पळोवंक मेळ्ळे. परतून आमी पळयता त्या वाक्यांत बहुवचन तेग जण त्रियेक त्रिंदा दिसो उल्लेख केल्लो आमी पळयता. परतून आमी मुखार या उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 11 वळ 7 कितें म्हणटा पळया. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 11 7वी वळ. बाबेल असो बुरुस या आमी सकला देवया आमी सकला देवया आणि एकल्याक अनेकल्याची भास समजना आमी सकला देवया. हांव सकला देवया न्ही आमी. आमी म्हळ्यार परतून थंय आमी पळयता प्लुरल म्हळ्यार बहुवचना यूज करन आमकां त्रियेक देवाची वळख थंय आमी पळोवंक मेळटा. आमी नव्या तस्तामेंतांत आमी पळयता जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा गेब्रियल बडवो कोणाक भेटोवंक आयिल्लो मोरयेक भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार कितें सांगलें पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जातेली. परतून पवित्र आत्म्याचो उल्लेख ते आमकां केल्लो पळोवंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो जेजूचें पवित्र स्थान पळया. आकाश उक्तो जालो थंयसर ताळो आयकलो. बापान म्हळें हो म्हजो मोगाचो पूत आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार थंय देवलो. स्वर्गारोहणा वेळार जेजून निमाणें कितें म्हळें वसा सगळ्या संवसाराचेर पवित्र स्थान दिया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमकां बाप रस्ता पवित्र त्रिंदाद विशयंत उल्लेख केल्ले आमकां जुवांवच्या वांजेलांत समेत पळोवंक मेळटा. बाप आमकां रस्ता पूत आमकां सोडयता आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. बाप आमचे पसत पूत आमचे मोदें आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. पोरण्या सोल्ल्यांत देव वावर करचें आमी पळोवंक मेळटा. नव्या सल्ल्यांत जेजून वावर करचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयच्या आमच्या काळाचेर पवित्र आत्मो आमकां आमच्या संगी चलता आनी वावर करचें आमकां पळोवंक मेळटा. अशें पवित्र त्रिंदादे विशयंत आमी विवारसूंक साध्य जाता. मोगाळ भाव भयणीनो आमी सारकें गमान दिलें जाल्यार ह्या संवसारांत हर एका वस्तूंनी आमकां पवित्र त्रिंदाद पळोवंक मेळटा. पळया ही जळची वात. वातीचें मेण बापाक आमी सरी करता जाल्यार त्या वातींत आसलें सूत आमी पुताक सरी करूं आनी थंय जावन उपजोवचो तो प्रकाश उजो त्या पवित्र आत्म्याक आमी सरी करवेत. पळया त्या वातींत आपणाकच आपूण सगळें नापयस करून हेरांक उजवाड दिवची ती वात आमच्या त्रियेक देवाची त्रिंदादीची वळख आमकां साद्या उतरांनी आमकां दिवंक शकता. आनी ती पवित्र त्रिंदाद आमकां मोगाचें एकवटाचें आनी विधेयपणाचें
कुटुंब जावन जिवंक आमकां उलो दिता. ह्या कुटुंबांत केदाळाय अहम ना, अहंकार ना, इगो ना. हें कुटुंब एकामेकाक वंदून जियेता. देवाचें उतर एकामेकाक समजून जियोवन आमकां आदर्श करून दिता. तांचे थंय स्वाकेंद्रीत चिंतपणांत पूण एकामेकाक वंदून जियोवची ती चिंतमां आमच्या सर्व पिरगस कुटुंबाक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या जिवितांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या दियेसीजींत आमी ह्या त्रिंदादीक ह्या त्रिएक देवाक केदळा आमी आमच्या कुटुंबाचे आदर्श करून घेता. ते दळा खंडीत जावन ताचे तावन आमी शिकतले हांव म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. ही पवित्र त्रिंदादीचे थोडे गूण आमच्या कुटुंबाक असल्यार आमी भगवंत कुटुंब जावच्याक कितेंच दुबाव ना. कुटुंब म्हणटा आसतना कोणी एका व्यक्तीन आपुरबायेन समजयलां. कू म्हळ्यार कुमकेक वेचें, एकामेकाक आदार दिवचो, एकामेकाच्या गरजेक पावचें. टा म्हळ्यार आयकलांगी, टा म्हळ्यार टायम, वेळ. एकामेकाक वेळ दिवचो, एकामेका लागीं ताचें आमी उलोवन बरेपण या कितेंय आमच्या मदें कश्ट जाता जाल्यार समजोवचें आनी एकामेकाक वेळ दिवन आमी कुटुंबांत जियोवचें. आनी मां म्हळ्यार मनशापण दाखोवचें. आमी एकामेकाक खंयच्या रितींनी मनशापण दाखोवेत हांवें तुमकां सांगत जाय म्हणून ना. कुटुंबांत केदाळ आमी मनशापण दाखयता त्या दाळा तातूंत बरें एक कुटुंब उपजाता आनी तें कुटुंब त्रिएक कुटुंबाक सरी जाल्लें करूंक आमकां आदर्श मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आजकाल आमच्या कुटुंबांत आमी पळोवंक शकता सबार समस्ये. आमचे हेम या अहंकार, गर्व, राग हाजे निमती आमची कुटुंबां विबडल्यांत, आमची कुटुंबां देसपाट जाल्यांत. पूण त्रिएक त्रिंदादी मध्ये आसलो तो संबंध एखाद्या वेळा आमच्या कुटुंबांत आमी आसा करता तर पळोवया आमी कितल्या बऱ्या रितींनी आमची कुटुंबां बांदून हाडवेत. तुमचे मुखार आनी एक दृश्टांत दिवंक आशेता. त्रिंदादीक पळय आमी कशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी समजून घेवयेत. आमी एक न्हंय पळयता. न्हंयक एक उगम आसता, स्टार्टींग पॉयंट. ल्हानशा झरीतावन ते सुरू जाता आनी ती न्हंय जाता. आनी ती न्हंय आमी पळयल्ल्या प्रमाणे दुसरे पांटे दिता. ती न्हंय वळटा आसतना त्या पांट्यांतल्यान ताचें उदक दुसऱ्या वाटेनी वेता. तें उगम, ती न्हंय आनी दुसरे पांटे. तें वळचें उदक त्या पांट्यांनी त्या रुखाक, त्या झाडांक आनी विविध जाग्यांनी तें पावूंक शकता. पळय हांगा देवाचो वळख आमकां कशें मेळटा हें मनांत आमी दवरता तर जाल्यार बाप जावन आसा तें उगम, सुरू जावचें तें सोर्स म्हणटा, स्टार्टींग पॉयंट. जेजू मुखांत्र तें वळता. सगळ्या संवसाराक मेळटा आसतना बापाच्या कुशीन तें वळटा. देवाची खुशी, बापाची खुशी, कित्याक तें उदक न्हंयचें बापाची खुशी आसल्यान तें उगम स्थान पूत आमकां मेळाशें करता. आनी ताका तें उदक आमकां पवित्र आत्म्याद्वारी म्हणजे विविध ल्हानशा पांट्या आनी तोडा मुखांत्र वळोन सगळ्या संवसारार तें प्रकाशीत करता आनी हेरांची सगळ्यांची तान आनी भूक थांबोवंक तें शकता. हर एका पांट्यांक तशेंच रुखाक तें पावता. आमच्या जिवितांत देवाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो संगम कुटुंबांत बदलता. तें आमच्या संवसारी जिवितांत
आमी पळोवंक शकता देव जावन आसा आमचें उगम मूळ पुतान तें आमकां कळीत केलां कुरपेची जर तो आमकां दिता 7 सक्रामेंता मुखांतर आनी तें आमकां मेळाशें करूंक पवित्र आत्मो आमचे थंय ती जर वळाशें करता तें घेवन जेजू दिल्लो तो आदेश वसा आनी सगळ्या संवसाराक ही सुवार्ता परगट करा म्हणलें देवाच्या राजाची मौल्यां शिकया आनी तुमचें आनी म्हजें काम जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो ह्या आमकां आमी एक न्हंय ह्या न्हंयचो पांटो जावन आमच्याच कुटुंबांत शेजारा फिरगजेंत वाड्यांत आमच्या दियेशीजेंत सगळ्यांक हें उदक हें पवित्र त्रिंदा दिसो मोग हेरांक दिवंक आमी मुखार वचोंक जाय तें उदक देवाची कुरपेचें जर आमी वळाशें करची जबाबदारी आमची आनी हे आमी मनांत दवरचें केदळ आमी तें मनांत दवरता आनी तें आमच्या जिवितांत आमी आटापून त्याच पवित्र त्रिंदा दिसो मोग आनी मायपास एकामेकाक वांटूंक मुखार सरता तेदळ आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत त्रिंदादीक सदांच जिवो उरोवंक आमकां आदार जाता तो हर एकल्याच्या काळजांत पवित्र त्रिंदाद दियेता तर त्या सांतिसेम त्रिंदादीक भोवमानान उलो करन आमचे हात धरन सदां फुडें चलय म्हणून आमी खतखत्या उर्बेन त्या पवित्र त्रिंदादी लागीं आज विशेष तरान मागया आनी तोच बाबार्थ तोच बरवसो तीच पातयेणी तोच मोग आमचे थंय जीव उरोवंक त्रिंदादी लागीं जेजू लागीं आनी बापा लागीं आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान मागया आमचो बाबार्थ आमच्या त्रिएक देवा थंय उसान सांगूंक आमी उबे रावया आनी सांगया एकाच देवाक सन्मानता सर्व पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सन्मानता देवाचो स्तोत्र तो सर्व आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाड थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उजल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या ससय पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासो आनी आमचे सोडवणे पासो सर्गात थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासो पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो ताणें कस मारून सोंसले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून वैभवांत तो परतून येतलो आनी ताची राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सन्मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता थावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताका कांय समको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवावरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दर तुता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सन्मानता पास्काच्या पक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भावा भयणीनो भोव पवित्र त्रिंदादीची परब आचरण करच्या आमी आमचो सर्व गरजो आमच्या त्रिएक देवा समोर दवरया आनी ताचो आदार मागया आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा आमचे पवित्र सभे खातीर मागता पवित्र सभेच्या वडिलांनी सदांच तुजे संगी एकवटान जियो संवसारांत तुका परगटची आनी साक्ष दिवचे तसली जिणी जियो आदार दी म्हूण मागता
बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या जेवणाक सांगाता मेळलेल्या आमी भोव पवित्र त्रिंदादीची देख घेवन एकवट असो संभ्रम चलायचे आनी तो एकवट आमच्या जिणेंत दाखोवन दिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझे मोगाचेर आनी काकुळतीचेर पातयेवन तुजे समोर ही आमची मागणी दवरल्यांत. आमच्या मागण्याक दयेन खान दी आनी आमकां गरज आसा तें तुज्या उदारपणान फावो कर. आमची सर्व कुटुंबां तुज्या मोगान आनी माईपासान वाडोवंक आमकां आदार आनी कृपा दी. कशें आमी मागले आमच्या भुरग्यांक तुज्या नदरेचेर दवर. ह्या इस्कोलाचें वरस तांणी अपुरबायेन तांच्या जिविताक जाय तसलें लिसांवंक शिकोवंक आनी तांच्या बऱ्या फुडाराक तांणी करूंक जायची कृपा तांकां दी. आमची साबार कुटुंबां कश्टांत आतां सोम्या. तांकां सर्व कश्टांतले तूं निवार. हांगा साबार कुटुंबां आमचे समोर आसात, तुजे समोर आसात. साबार कुटुंबांनी साबार समस्या आसात. तूं जाणा आसाय, तुका कळीत आसा. तुजी दयाळ दिस्त तांचेर वत. आनी हांगा जमा जाल्ले सगळे युवक युवतियां पिडेस्त सगळीं तुका मान करूंक, तुजो मोग करूंक आनी तुजे संगी रावोंक हांगा एकठांय जाल्यांत मोगाळ बापा तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां जाय आसचें सगळें तुज्या उदारपणान फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां तुका या बलिदाना. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, बवार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता ती आमच्या सेवेची देणी पवित्र कर. आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्या सुपुता आनी पवित्रत्म्या बराबर तो एकच देव, एकलो सर्वेस्पर, पण तुमी एकच देव आसता, एकच जण न्हय. बगार एकाच देव सायबाचे तेग जण तुवें उगडापो करून दाखयलोय. ओ तुजे महिमेचो गुट आमी तीर बाबर्थान सत म्हणटा आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नतलेली महिमा कालतेपणी वळखत हांव. खऱ्या आनी ससनाच्या देवा, एक एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी तेगांयच्या एकच सैम आनी समसरकी महिमा वंदन तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाकणून देवदूत आनी सर्गीचे दळबार एकाच ताळ्यान तुजें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 dărbarazzo servespor tu. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा.
बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासन मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परत जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचे मुक्साण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sogut purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा की अप्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खापूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगयोन जुजे तिसो निष्कळंक पती, भगयोन धर्मदूत, भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनाड मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेक तेन्ना आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय
आणि सर्व आकांतांतले वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माये मोगासो आनी एकवटाचो करतो जावन त्रिएक देवाची शांती एकामेकांत आमी वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावं ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या कुवारा मोगाच्या संदेरा जेजू सोडवणदारा पात्याच्या आदारा दयाळ मन सोतारा जेजू काकोळदारा. प्रार्थया. सर्व पदवेदारा आमच्या देवा बापा या दाबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक बाबर्तान प्राणिपात करून या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां भरून आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्ण एक कर. ये पर या संवसारांत बाबार्थान चलतना आनी शिकी सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेक निरंतरी दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तूं काळजाच्या गोड्या म्हज्या नांवान तुका बरबश्याच्या माय वयल्याचे तुलो प्रवे जे तुझ्या